no yatna sia yede eba besomo ensem no ebetwa ne ho ade adencheche ade afakoma se ene ne potemo ya Sompa 93.1 FM sanso ena bono epoye mantemfo etie edefa nkranza Sompa 90.7 wodi wani kiremu obro mantem kroposu nyani mu adehye woho ene won mo ben ho nyina so no etie edefa Sompa 98.9 ensem ahodo ya eba no de obeti bie wo mu no ene se etututuo ama ne homne so ewo manso adubia wa branhwamudie bi ekoso emunsem eyade ayade eba bedan mo sanso so ena yewura Samuel Kujeto Abrakwa enso adahinta sembi edi free senior high school ne wo hwe nuane ahodo ya aban no so ede mema wonom ne nkwada ahodo na wo kyerese bibia sei ya fakwati kwan so ede akwakoma enkura no ya yebeda ne nyina di nso ede akyeremo na ebusia yewura Jogate ena kyerese MPP aban no wabehwe so obeto akoso ede abefo kwan ya efa so di dwuma no atoa so ede dwuma na etimi aboa ama wo haw bia amanchino maiga na kombre santini no yetimi afaso etu ase na ena wodi wade kyeremu adwama so a awabo no eginamo abo na akwakwada so empanyifo ya woka bie wom wo sadwade hu nsem no wonom ede emu enkyeremu so aba ni nyina mu nsem no wobetie Franka kita for the mendi sichine bata manyokoni Ramahama enso eden sembi atudwa chese Ghana for se pa hotode a yenhwe ne enyo saa eniema no ema no ntimi emwa yasetena ewusia Dr. Mahmoud Baomia na watwi mienu ena wode abo apro ewo oye asante mantama senom na sede nananom himfo bi ato wachitaye ede aba no nabusia edisa woji adwa na wuyi wasum na wode eyetakranso eka ho na sebeya nipa hodo nananom ahemfo hodo a wonom so kasa mane woto agitaye de ama no no yetimi ede wondin ene won bobre ho nsem nyina timi aba bedan obusia ensemi pi ka wenum ho ena ene enwumre 21st clinic the sciatica expert wonom so yasena yede eba besom wo siatika yade no ne yade bibrebia no was 15 branches we biebie wo maima fa na nyina ntikọ na kwaje kwa ho sane ayahwe 3 eba center so se 3 calves no eye koko master eye sisi yade aduro esan eye ayemtimo aduro kwajibi na entimi emo mizo free drink 5G meza ano no de kama ya wono mu ahoden ene apomudin bebu so de amani pedua no wonom so eka ho ebi na Sompa che de egusu aya ekoso we de yen ena ye pa aboafo semba bebo esebe ya One Media Foundation washa mekunafo enwisia ne nyanka wani age ewo bronya broimo no wodi akakra wo wono se ya anwa anase bia emo niema ye dia free sabre kosisi ebedi bronya ye de begu ho a ense no wadaroma fa bedom ye na enema ne noso ye nchema nipa dodo na eye sika nso so a wadaroma mobile money number no eye 0598 459802 eni ebebi a wo bia ntade ne ntoma so yeje imi pro service for saying one person mo bo adwadifo ema wotimi ma wonema ekonkan busia enwumeko ya da roma ena ene enwumrei wo so yasen agi abababa ama no nsiabrem kase ne yetimi dia dan wo Facebook no ye twa live ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV obetimi afa be online ne so na watie yensem no www.somponline.com ebusia medi de ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya fei yenjibre ni adage na ensem ne mu nkyekiremo no yentimi emfa emamo Yesha nsem na se ede afri arahusem bi ya afri manson edubia enson potam ho ebaso na ebusia de yeti nyina ne se yekasai enipa miensa eyade a wanya prekro ama bese afoforo enson so sabre kasa de wakwa akodi nsenseme ewo aprosifo akache na de sa ha wese nyina ba ye no eni se wode wani kirem o manso edubia ye no ewo amansie South Mesimo Asante Mantama senomu a empanyifo ya wada Asanko Gold Mines wonom netememufo ye se wonom edi nhyiemu efa menteme ho asibi ya nsase ne galamse fa tememufo kyese mo hwe na moma ye nsase ne bi ne entimi nye na ye nso ye entimi nsa entimi nkwaya no eno ena wonom ekodi nhyiemu a ebusia obi ante de eba ye ena kyese se tututu we se kasa ye
na onmonyamfo Yaumenu wono unit committee chairman ewo Manso Abraham electoral area ebusia one day enchemu ya esi ase de nam so a etututue ebaye ewo nhyamude na se no enchemu ya wode boy ni ba okromo ukuada eni ebeka se o ma ye bele bi ho sa bele no ma ye no so mutum eni ebusa o se na akuafo na o muntua o ka no ba ye o dan eni o se akuafo no ba ta de ama wo mu eni ya se so ma ta de ama ma no so ma ta de no wi a me ya me so me akuani ni ba no o be do ho se me so me ka wa na se me kan eni o so munum kwa ba ye se o me fa so ni du kwa na o me boy committee fo na mane ye se na ekwaso nti da se de mo obi anya den e ma ho ye twa no bi anya den ama ni wa se se mo ko mi be sia ya no one day pe ko ba ko so no ba ye ngoto so ye nsia e na fa sa kwa no so oto nsia no ko ba ko so e no ba sa meeting no e no mo le be ka sa se no mo ka se ko mo ko ngoto na aka na kwa o ma kwa ka ntire obi a so aye meeting e da sa kwasia da no anopa e na so bo me manfo mbanyfo aka na mane se ne o me ko ko tie de mo ye de wo mo ka e na so ma sa oye ne we ye de e ba ya tuo kwa ka bi no eyam a hu nyina akopi agorosum ebi nan ene bi ensoso ataso ebi nso ani achi ya ba kwa ne yam no no kwa de fa so ko da ba 3 days agorosum ansa na meka se yeji ndi na ba kwa fom wo ya kwani a wutiri kwa kwa fa he bali ane bokwara no aso so bo a mo de edu ho no ba mo tuma ne hwe se a police fire gang leader e wo ha mo bo no Ebusia ni okasa ye eye krokra chonmonyafo yaw owusu wode woni kiremu amanso mpotem amanso abra no na abato bia ye wo kiremu se assembly member na no disem na chi no tememufo ya wo ho nso no wodanse mu sei edi animu nkiremu edi manye andi so mo so hwe no mo kwa be fa so a maburu no so be be bia ya enko fa problem ma na so ka wa yo se e bia waji concession etumo odi enwura ho ana bia yese bia eduru bia e de gidigidi ni de ensem fata ne beba eti yesere empenifo ka bia wom so am fo na esi fo ma abato so ne yebeto no eti so ma fo na esi fo de abato ta amne de mo bia mfa balance mo bia ma ha eyesa obi anu obeto aba obi anu obeto aba yesere empenifo ka bia wom commander no so bia commander no se panyi bia ni ha akoti ti akora no eti sa commander de yem pero Ebusia tememufo kasa no achi no beba ba ko ya wono so etuo ekasa no ya sabrede ne ho echi ne ye pa no wono so de ensem atudwa wo nkiremu a wo hu ye wo de ekoso no de ma sei timu ho no makwa akodi nkita ho de o maba no mo se boys na kan se omo mpene emo mo mfo mo nko na saa no mo ye omo do mo kwa enkusi hwe eto mo mo nko na mpanifo ni gya no mo ko machi to mo ko machi na boys ni nyina ahia ya no na police ni ba ko mfle nefu na o start itu na toto atoto to mo tututuo no e ka boy ba ko nan e ma bi bo petin me ha si je bo petin me na me di milika edwane kola fili ba bi wo mo wo no e ko gina abobo ya bi nchen gina bo ya ne nchen makola ba ko amene ne ko me yes me yi phone e de afele no no yi phone na me ten ne kakra si na hu se ade bi atwemu wo me yam ha si ti etwa musa na mpeda na me hu se me ha ni nyina waye fili ho ama ne sensen ti na me se mewu na me de nsakata ho call police fo no ti ba ko na me koto no na me bisa me ka kire nse enti me nya na hwe wo hu ade ode aya me o ka kire me se ma nkomachi a obesen ahwintumi aka ho eto ka sa asem no ana me ka sa no wo kan de ya ensu no mu gina mu ye adwuma no ana me se ensu ni nyina de ma o me na mbo mu dua Ebusia na chese manso edubia empotem ho amansia South Mesima Santimanta mase no de akoso ewo Asanko Gold Mines wonom panyufo ne tememufo ahodo ankroto besenum wonom so ewo won potem ye adwuma no na yede mu enkyiremu de amamo no ye koyenim ewo ensemfofro mu ane ewremu ewo mnahye badwane ya wo giremu de ma de hye yo mo North Tonga baton pese so ewo fama temo monyamfo Samuel Okujeto Abrakwa wodi wani kiremu ewo eyemra hyebedwemu a wono so esa ejiremu ya wo hwe amane manyina so etimi akonkan eni se eniema ahodo bi ewo ho ayeto enye ne kwan so ayebehwe ne etimi atenete ne manyina no eyade a wodi mu atintinman assurance committee no wono na chese wono so edom mu bie na panyi de ehintasem bi aba betudwa e kire se dan sen
ene anoma bi bebo hwrema edigu nasom ni nyina da ene se senior high schools ahodo ye wo my Ghana mu ya aban ema wonum aduane adie no eya ade a wode efa eye National Food Buffer Stock Company so ene de kwama sa suku ahodo no na ehintasem bi a woda na de nyina no ene se emo be se bag no Emako empim no aduonu mienu 22,000 bags of rice ya asaya spy ene ye hwie de agu botofo fromu ene ya ne mono ena wo mo de cheche ekwama saa esukufo ne se woni no wo se we nyina no ye de pia ka na se de hyehye o man ema no etimi ekoye na wo kire se be ya empanyimfo ne beba wo ho so nte no ena wo kasa ansem we se nyina de akire na wo se wo ten sa asem no eya de ono ankasa ye ne hwehwemu ema ekowie se akwakodru esukufo ne nchen ya kyese wo mu krampo adi dadada yare beba esa ye wonu mawie na yenko tie wura okujeto abrakwabra na wode ensemu nchekyeremu ede ma ye ne wo hahodo a ofise se yanhwe ne yanso no bambofo ama wo homene so na wanye wadwuma se ne yese emfata amfasa asem we se betimi de aba no emu nkyeremu nyina no oto de mayen. My investigation has revealed that the National Food Stock Company clearly conspired with a company known as Lamens Africa Investments Limited, and they used the buffer stock storage facility in Kumasi in the Ashanti region to repackage expired rice. This company, Lamens, which was single source, has no track record, was incorporated in July 2020. They brought in rice from India. The brand is Moshosho rice, which expired in December 2023. That was the best before day. Seeing that the rice had expired, they then conspired with the buffer stock company to use their premises for rebagging. So they obtained different bags, this time with the inscription ECOWAS, made in Ghana rice, without an expiry date. And they transferred the expired rice into these bags. Fortunately, there was a tip-off to the Ashanti Regional Police Command and the FDA. They moved in and sought to prevent whole criminal conduct from continuing. So the police closed down the place. I have intercepted letters that the Ashanti Regional Police wrote to the FDA asking that the sample that they had retrieved from this criminal enterprise be tested. Will you believe that before the test results will arrive from Accra FDA on the 6th of February, instructions came from above that the expired contaminated rice should be distributed and sent to the schools. So as we speak, all the 22,000 bags of rice that the police sought to contain and confiscate have been sent to the schools. Ebusia Yera Samuel Okujeto Abrakwa wono North Tom Shebedwene no wotrese just adwumakuo bi from Lamens Investment Africa Limited and I just emu we say free one san ba ya wone National Food Buffer Stock Company for eto kese fa kwati kwan so ede emu ya aseye ekogu eye botofo from a watwe won say ye ECOWAS made in Ghana mu yibi and I just ocheche kwa ye watwe say prosifo krampo any Food and Drugs Authority for ebe mu na so wonim de ye anase de si kwan wohu ya ne se ne be February ni mo na asemisi ye wonu acheche mo no ama ne kwa nkwada ne yakase de o ma de awie dada ena emu enchiremu eno na fe ye kwa yanim na ya hwebre santi ni Ghana ha senom ade ba akoye akwakoye tuntum amienta de fita ye hyehyɛ ye no etimi asene mu anase asɛn mu no eye keta hyehyɛ po ye kaka ne dream de frakadam tato no eye ade a ye kopa ewo mem ha senom aban ko aban ba de obeba bia ne ye na afam de se be ya sa ne matantan we ya amaga na agidin bone amayankasa so ye ho fa yen ewo kwan bi so no ye betimi abra no asimpo nse ye ntimi entu ase a na so no asede biara da kwa na ekosoro enam sayo so ma hwebedwane ya wogiremu edema adehye ya omo esikando ketan abato mpesua so lawyer Jogate akyerese enam dodo we no enya ade esenkwa na emom emane ye de emane ni test ni so ekosoro paye enu ntia wo mo Ghana mamremu no emra ne bi wo ho afata efa bi no eya ade a wo no mo hwe ede etu kwetahye na so no wo kyerese ye hu no kwan paso anase kwan anka ye hwehwe no se ebekọ ntem so de ama ye no ti no wase na dan kwa akufo do ene ye raba omia eba ye wonom ede abefo kwan aba bebo aze
ewo my Ghana mu hase no me ane ye nwuma ahodo ene adwumadi ahodo na no abefo kwan technology bi ena ye fa so edidi dwuma ye raba omi a wose na ase ne nyina no enko enfama no na so no wose sane ye niam si kɔ no ebe ye se Ghana ye betoa so na digitalization no yetimi de edi dwuma amanatimi abo my Ghana ye nkankro ene ye nkoso ne titru ne se keta je pro ye kanka ne dream die no ebetimi aboa na etimi etu ase ye radio gate na semni. Somebody has made, the person made a story about entering a bus and nobody. Listen, when I went to London for the first time in the 80s, there were no cameras. And so people passing through the gates, it was happening every day. One of my colleagues is in the room. He was talking on his phone in Accra. And when he went about 100 meters, he was stopped by the police. And they said, you were talking on food. Oh, no, I'm not talking about food. I'm not talking. They played in the video of you talking on his phone. So just now when you call him and he's in the car, he won't pick his phone. We underestimate the impact of what is happening now. Digitization, and so we underestimate the impact. Because even the fact that there are cameras everywhere makes people more careful now. I watched on social media, there was some theft at Arabaka. They caught the people. And so what is happening, what the NPP has done over the years is to just implement not only the law, the policy, and also the infrastructure, the technological infrastructure, which will allow or make it more difficult for you to be corrupt. Ewusiani okasa ye eyon munya for lawyer Jogate ne kasa no etodwa wabra Ghana anti-corruption coalition for na wonum edi dwuma bi ni nyina no efa abato enesi ebehwe na ye ketahye ede afri mu ama bibia nso etimi atodwa ewo pepepe kwan so na wono so ekotena ho a wode sa ensem wese nyina no etudwa edema amansan yeremu ewo ensem foforo mu no enesa wode wani kiremu ewo adwadwa so a ade ba akopa ya eho eya akwa atwe ne bo na akogina ginamabo no eye anwa ya ede ya aduane bi na abusia sene atememufo esu ene bode no ebudie na so plantain chips wono ya 5 cedis ketua wa bia kwase Sompa krampo so mu ana tesi ano awie nso no eno ena amanfo complain no ena wonom so moto no odwom no so no enso kyerese nye ye ne o na emom ene bi ena akwakoka bibi ama saade we se nyina abananye wonbo apayo ena wadhuri eye bo no akogina sampempen so enetememufo nyina woto no wosu ewo ho no sansem wese ho anam so ama president edema Asante Mantama Senom ene Bro Mantama Senom Association of Ghana Industries yeru akwasi nyameche ede nsemu nchechemu abase infa de asie na yare hosem na so no sei ena enema tienti a abanisa enyoma bese And unfortunately, 3 August, I bet I said that MOE is anti. Yeah, my more say I bet production no. I need West Africa, Ghana, and Yama. I want to do a free Cote d'Ivoire, especially about on my no Cote d'Ivoire for a restriction on exports. And Yama Francophone countries in so I affected. And I ordinarily I'm up for the Malaysia, only for Malaysia, but I'm the Fatu Bunny. Because Francophones also need the Nintinama, a call more to the Francophone countries, no. And big guys now, big players, no, like Walmart and Asipono. I'm also crying stock. My latest checks, as I say, a lot of stocks in free Malaysia near the supplementary crude refinery. So they're even looking elsewhere, like South America near the and the cottage and Brunia and Azabatuolo. And yes, we are. So I feel as we have been now. As I see it, in the tea kakao is similar. Yakaka, the as a crab bono, form because of production and called Emma Baby or market, you know. Yeah, a quite I feel a production as I see have a map for harvesting almost Kakaka markets. Ebusia Association of Ghana Industries, 1 fire no Asante Mantama Senom, ene Bro Mantamo, 1 president, Yera Akwesi Nyameche, ena yako ekotie na no di SM no. Afeye Remo ewa NDC Chinebata Manyokono, 1 franka kita for Yera John Dramani Mahama, ono so nakache.
panyin ede ne nto abo akwa wie mu ewo atoye etifi mantemu na bra woni adehye ye wo sehwebo di ehwetwe enkomo no ene ensam dodo na ye ne botaye ne ni so ade hunu enti a wo pre adwai biem no wo hwegu wo ede ma adehye no ewura wasom na asemba akoya wo kan se o meyi sane woja adwa no ede ma nadanko akufo do ene MPP aban no enye saa ena ye hu no asom saade yakoya chikura mesika sem wo meyi emu ayetawe se wo somata so ama sabre ye twa ye ho kura mpa ye ntimi ntwa enu nti no ene dokunu besia ba ya kane 2 cedis nyina wo mu no ene ne bo no kura ba bia akogina no enya asem keto ne nyina no kire se dokunu bo ye dendi a edi adanse ahye mu kina sampa o my god na ahokire no eyade a adore o manfo pa tisika so e kom de endi so aban mu na dokunu ba ko eye 1 cedi and then so the body me say 6 cities 5 cities yo 5 cities obisi 5 cities obisi ya started about 10 cities dokunu na ndc abreso oto dokunu 1 cedi na mewa saudi mienu ka ho a ebe 3 cities meboa enso ene wudi dokunu ba ko na mewa 5 cities wodi mienu ka ho ebe say 15 cities na sa dokunu no bema ojina ha ba ko emme no we okaso di ba dokunu a obe mia be ye 9 asa no ame enti nkwa dokunu a obedi 20 cities asa no ame aditi true a omoba ye yesi abrante bi wo ho waye djuma Bank of Ghana onim Ghana sika sem nyina oba obeba be siesie na yi na ho atoy na sa nipa na ka say if in doubt look at the exchange rate. You can do all the propaganda you like with the economy. If the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Sa no kind abra no ka sa asem no na cedi obeto dollar na enru 4 cedis na 3 cedis something and then so there's a nipa no obetra eku a ehwe yesika asem so yesidi no na ye 3 point something no abra o kan sa asem no and then sa cedi no obeso to dollar 17 cedis and sand we nya dollar ba Ebusia Yoruba John Dramani Mahama Franka Kita for the Medis Amanyoko no and na body importem okogina ho a wada asansem we se nyina di e de extra ye pia akọ yanim na asante mantem ase no mekọ besa da pemienu nie na Yoruba Dr. Mahmoud Baumia ya ono so Kita Franka mu diama MPP Amanyoko no wade ntoabo ehhehye so e wo mantam yimu na ebusia enne nano ano eyade a wokodru mo e wo kwada so abato mpesua so na afe atwema kwanwoma abato mpesua so bra wodru wo no na chesa akwakoye sebo adehye wo ho ene nanano matankonye nyina da eje wo ne feso ma wadnano di seme kotu dwa na bra wakasa wie ye pa grekins ma wo hene ya wo no so te adwa so de ma wo no nananka sabodu enso eje akasemo na busia ensem dodo na na oka ye ne yesi adwumo we ne da yete edifri ni rano nanansem ni Ebusia ni okasa ye agrekins ma hine nanankansa bodo no se
One in Atlan Konya dear, one Echitayano Wato, Ediama, Yera Dr. Mahmoud Baumia Fisenipasa, Eyadia, was a ye, and the power do ya why Ediama one no, ever one potama who do ama setting equaye no, the obey Ediadana Sianesa Batuanimono, Wabeshan Wakutin team Ede Amano. Nanan cancer boardun sem watchino, Sania, Yera Mahmoud Baumia, one also so a day, a year, and you saw a my yenu say, and an city. First, I had what to me. At least 4 or 5 minutes away, and we are going to reach the eye. The mindset of possibilities. And we can say, we need when it comes to what, again, we need to and we can say, we need to share that. And we don't go down to the Kenya, science to share no person. We are not with me, I can't be out. So I will prefer to inclusive the world. Now, never about 2016, say, the President Ghana for 2 of people. They share all, say, what to marry. We freely see in high school, education in the Ghana. Now, the yes, where Usha Amaya, where we are here, we are not here to wrong. We are not here that we need to. We dare and we need to make them. We shall know by the record. Ebusia Dr. Mahmoud Baumia one no any from the for the MPP Amanyo Kono ena yetie no yankwa homa no so nhwe se yen sabeka yenua bema kwame redua na yene no abo enkomo fi se ene aprobo ni nyina no wadani kwatwa wisi ya ne hwene santemo edi echire kwame wadaroma enwumre wotie kan mo adwo so awon kwame na pom ti sen Richard do me pa yede nyankopon ase ene ento abono ni aprobo no sen ene sikwaye na wankasa so hu ne sen mi aba ma me na wase said ya wodi kan abo abedi kasa no bebre no ade na no fa o mampene abedi tire Dr. Mahmoud Baumia yano eni atwuma kwa homa ana hinku aye tode eho ene na aprobo no ode ehyasie na said ya ngomodi esi course a wode nananom na efi asofo ana omo ewo potemo edi nkomo ansana wetunanamo mu eba adesua partner meso ewo montremu na de wo so asan aka atremu yefu do ye de ni etre kwaba so empotemu ha na enso so said o ye no ano ode nananum esiaye eho enana buadu kansa na no disemu a bubo ye nche krae no ono nso so wode tudwa na enumu no wo kyerese ebeya enka sadia empita banku enne na danko akufu ado na bedi chi Dr. Mahmoud Baumia ne franka akuta se wutuo no ebeya enema hudu a ye kudu no omo dia so mbeto aba no edi ama no no de wo ka ni picture se woni na nkofo anase ne mamufo enne na nanum a omo eso edi ma kwame mpacha wote yanka ni Jina baby ye konche kakra na yento no ahoma ni twetwesi wai. Hello. Yeah. I'm a thing. Baby ye na to asuma. You let me like say ye na e ko sumi na e ya dia ye tike mu a bia ye nam no ene na ko fa we na ba ji se dia na manoda so a meka e free be kwada so won mu a e fi ye bi a party members for Montimo na ono musikin komoni ni yedi eche ohum no so ni so ya bantuma constituency ne family a wo ho na Christian Hope church a ho na penfo ni asofo ni imam ahodo ho so bantuma petemu ha no omo so ho na omantina be diti oni ni dom enyura asansu buachi omuna eka ho a omo akwape hie penfo edi nkomo ma sa dira me kese okomodi ni chi no omo agba yura asansu abaso kese papa asofo ni imam ahodo a omo ba ina no da basumbo kese
part the ama yoga asanso boachi woni nipa a be next we ya omampani ebo be se we akwan ene nyuma ensem so no dwuma we die titi asanto na ntem woni de e ni mu ntem peso aso de omo adwiri ho a omo ntia tintia be kase pa na omo de mo no ni ba betumi akese ye free sisi ya ye wi ho twede no a ye de ye ni e che kuku ase park no so na bantuma emputumu abepajanse na me kwazini afi na woni bantuma empiso anu sufo no ebe desia na de osanwo ma meburu anafi party members ya eni omo be hina no ode asan aso menim na nkomodie no etumi akoso ntimetumi akase mefia no pa you Dr. Mahmoud Bamia and his entrepreneur upon for kind of no you can the morning na you can the better you could just attack one more and yet as some kitchen ko say apatemi the aka ni nyina da don wa no fama nyame ya ma watch na da ya to aso e wo kase no so why ya beda say ye nua be ma kwame redu woto nkrade ma ye wa santemantema se nom e na yetie no afe ye kwa national organizer ewo NDC amanyoko no ye Joseph Yamin wono so ni die mu wode nto abono so so hye so ewo fa baabi na asem a woka e de akira de hye nyina ne se yenhwe ene yankwankwa yemfonso ansa nkwankoto aba no aman PP fo biem ni titru ene se ne won ma hyeda kopeja ye Baumia e de na baka mankremofo ebeto aba ma no wose enhwe so mu a wonne ebia wo bi esom so enka se wo gina so akwakoto aba na mom eniema ahodo ya wohia wabra bom no sebe ya benya nipa bi amana twede abrewo ewo aboboado no ene ahotomu nsem ene yenhwe na yentimi enyina so emfanto aba mfie nwotwini ene enya vice president oyekrem eso ne yemma no kostu a ne yatutu ajabo manti vice president no mu asem ba okra da se sa ade na moye tia nkremofo yamba no anya mi aminye kremoni me kan ho asem jo mahama wonye kremoni o kan ho asem NDC fu a ye dodo na anye nkremofo ye sori gina ka se ade na omaye no suni mfa ya kuma nkremofo amudu Baumia na minim se sa wo yekremoni ekosi na o be president na wo mu se sa wo yekremoni nti o ze nkremofo otu abade before betina mu ana o mu se mu ye dedegu ya suma homache mu frɛ se emebom aya azan 5 minutes 10 minutes o mu se noise pollution the papa be a friend of Professor Sompa Boati. That's one year Minister for Science and Ebusia national organizer dom boafo anaso no ene boabo adoma no edemand this amanyoko no yewura no nyamfo Joseph Yamin ena yetie no no nasem no achi no onmanyafo Baka Sadiq ono ena ejremo ewa afo no southwest abato ampasua so ehwe se obetimi aboa ewremo ewom na hyebedwam wono so de adesrede eto imamfo asofo ene ahemfofo ya wonom so won pasa so wabra ene adwumedie no ekoso ewo sampotem ho no my senior see as I said according to form to this our campaign see a point see and national organizer but the other show sa pasa bonfire there we did say full kunji ebeba adia ye media said that case here was in a more boy yes we sure was a number of deliver nya de bedachi Ebusia wonmonyafo Baka Sadiq parliamentary candidate at the NDC amanyoko ne faye no wa hafo no southwest abato ampesia so ena wono so ne de yakwa akotie no Ebusia Sompa chede egusua esre ese eye odamani etene ne nsana sa wantomu ayechi wana ye bibi amami asafo awrade ya manhye na nemu yese beboa yen na yentimi ema kunafo
enwisia ene enyanka enso enye ewo afiwe se yawiem wa brabro nya braimu no adehye dodo na asiesie wo ho na watimi edidi anom eno ti Sompa chede ne imprensa so ni Enatarawa Media Foundation Dr. Brother Foster na pamfo ede aba na yese ntoma na wo ana center de sukufo ne ma ye betimi abo wadi sua ho nsem so no eno so yes reso wo bia na wo de aba afe emo anwa tentima tesima cresa na na sade bia de cha anase edia eyeye no ubetimi ede aba na Nyankopon so ahaba no abompa ye de aguso na Nyankopon so ayo ho nsentwene na enema no de beba kumasi a ye wo so ame ye Benrom Hotel no sunwane so no ye wo night market ho a ena Sompa Kranzan so GCB dynamo ena ubehu ye wadaroma erade enka ho na onhira wo se won so waye wadwen se wodi bi eba okye Nyankopon ye adom a ifra no pana ekono sika wadaroma 44059 559802 0598 559802 and 0241 272990 dear beba eyetara 1 media na se Blessed Foster Onyakopon show se won so oya de sade amayen mizo free drink ni 5G mizano eya no de yankase anu abam nsuo ena ya twetwe a yede ayesa no de we say ahoden ene apomuden kwa no preservative kopebi na dwabodwumedie bia sefa servia hoho na enimonyam no so enko enfamabusua nyina so hia bi so obetimi anom na opebi etu aton pese opebi na wode serve hoho dwabodwumedie ase 0246 270221 na ya brewbi na oyade wa hodo ni titru de de wo sisi a chentini yes alfa to ase na wo sire mu tutu wona kokom ho atwetwen wanento oje ho anje wona mro mu nyina no na kyese eye wo ya rompa bo na se ompa bo akra hye wa wo kwa na awro amisrose atika yade no no eye 21st clinic nkoada ene ayasabia ye wotimi tu ase ya won soro no no te no for the chamo 15 branches and ye bia overseas Safa radio ho and na ubehu yen and chemo ho 21st kumase de no and na sunyane so no yade a wonsa ebeka regional hospital first gate in hwe ni mo and na afen so no kranza ye ben children's park no ebusia yade bibre bia ha wo no fabra na yentimi ntu ase a wo ho nsem wo ba ebehwe ama wo ba ede ato osira so besa bo so miense ekọ erade behwe ne ho animonyam laboratory test ahodo nyina ye bi massage papa bi ne machine treatment nso ekoso ewo ho 0540 311 311 0540 311 na osisi na ye wo ya anase koko na ha wo edinsunsun sobo ne na abre wo wani hu ade okwa agya na so wupumo gya wanam nyina da agya boso ene honam dua ne de a na meka cho se 3A Herbal Center wose 3 co calves se dron wasoi ena wo hia se obenya na watimi de atu ase ayem tim so no yade bebo apamono de afri ni padua ni mu kono na heba dan heba mist heba ne apidank no ya boso ni dosopo mu ewo ho fra 0546 107 107 na gintremu a ebro medie yeso pe bi atu atonso anu afre express group se wakwantu ho nsem nyina da wada roma fabedan no na wonni uhwamo dade anoma wodo bekwa akoduru asomdwama bibia nso akoye wukodi dwaba wukosua de anase bia wukoye adwuma ho a ni nyina no bedi ho dwuma son ede amount 0249 000448 ne nkrabata ne doso kumasi asafo labor runabout ena owo akra atama East Legon takra de sunyane tamale ena fe bibia ni ebusia yegyina hasenom ne empemizo free drink ni bi emobo sesia emra ye ba nsam no dodo na ewa hasenom a ye de bepimo so siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiayi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratu mu agiatum ei sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani ei ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi mu sa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a full labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Ebusia Yadamoase, ama monitoring Sompa TV Suni, enwumre no siabrem kase no, yeto aso ama monemom, na wasan etie de afa Sompa 93.1 FM, kase etwa edefa wasante mantemo, afebro mantemo sunyane Sompa 98.9, ena enkranza fonso somato, de amabropo ye mantamfo ne amantamfo frɛ ben wonomo Sompa 90.7 yewa ensebnimu ana yebo yatabe mu de ani akire mu ewo afomantemo na NDC amanyokuo no ne fa ye no ewo ho no de woboaboa ema no edema wonom Madam Charity Gardner dodo na afre ne show mama wono so kyerese sane akato ne brobese na bese duonum yensa
na yɛwura abato ni mu no enibre aba enu nti no eniema ahodoɔ be betimi aboa amala show campaign no etimi akoso no wɔno so aboa kakra ama niema bi wɔ hɔ a wɔde akɔkɔma mpanyinfoɔ sɛ wonsom na wɔnhwɛ emfamoa entoabɔ no bra wɔnom edi dwumedie tia wɔ bi hyehyɛ so na wɔda ne niema edi ama mpanyinfoɔ no maame show mama wɔda nsansɛm wɔ edi edi kyerɛ ayaya ne ya eno yeye edi ahyɛ ma ne nkran eno kyerɛ eno so kyerɛ mu emode mu a omubɔ ɛwɔ region ha no kura ne nyame anim ye constituency women organizers and working committees baby abefa bia wo hia wo mu ye adwuma ankasa ndi so bi ku ne ho aye adwuma de aboa NDC ene ye John Dramani Mahama ene ye parliamentary candidates omo wa hafo na ho behia se me so me ne deputies ye be bibi e de apia wo mu mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔfo dua pa no ne epia wo epia no so no food dua pa nti sɛ dia na deɛ ne nso yɛ bɛyɛ de aboa wo mu nti nso atoto yɛn nsa ate apanyɔma kakra yɛnyɛ t-shirt kakra megaphone yɛnya apron yɛnya scarf ntoma ɛnyɔma bebree saa so mo so mo fa nkɔ no mo fa nkɔ ka mo nyɔma ho no mo fa nyɛ adwuma konkodin yɛsɛ nya exercise boots kakra ɛde ma wo mu ya mo sponge sanitary pads ɛne nyɔma bebree so mo so konkron ketewa no mu a mo fa enma afoforo mo fa o behia mo Emma Dom Anoboabo from Chair Women's Organizer, the ma a NDC Amanyoko Fire no wa from Matemo, Mammy Charity Gardner, show mama, and I yet see no. Nesem no chino, as we tiffin no for about some pesia so don't also boabo domano, edema Amanyoko no Nicostina, Foko, one also so a genie mano ama and someone what done it didn't say, and an ACTA. You know, yeah, mammy, and never punches your dear guac. I just Obama youth. Yes, answer. Say, Yamboa, no more to Abadma, your papa, your mamma, ne MPs, Nana candidates, you must be. Within says, say, your guac, set 24-hour economic nabam. A bam and maboon, a son say, a you must say, Yamabua never for a bar. Police, any soldier, fire service, you dress near the Adinian, a bam and maboon. A son say, Nipabako. We bet my head, mammy, and Sasa de Quamania. Caneno, we beat you through us. Oh, Abusiani Costina Foko, no, yet a certificate of about some Persia NDC. Wabuama Doma no dema went economy since the near Messiah, and yet in Tienshana, yen change emu. Ye quite your name no not just say a yadi about 107 no other. Ena ye jiremu yade abato bedwane wonom edekrate bi eba bontie nuada ekosi amanyoko ahodo won twerefo panyi so se wonje na won kenkan ni nyina no nsem ewom no ene se efri ene ya wada 14th of November wonom hyase ama ballot papers no wonom etimi acheche ama na polling stations ahodo na etimi aboa ama abato no mu nsem no bibia etimi akoso tote na senia wo sikyerechire nsem de ma ye no that just say enne phase 1 na say first phase ni koso no wo free enkran ya obetoa mu ede akonfinfin mantem atoye mantem savana enne etifi atoye ne mantem ahodo ye no so keka ho na esan se ne de wo di dwuma no na se wo hyase e wo nkrabompuni mantem nteno yetumrika ne de ani akyebo ye nua be ma kwadwobafo wono ene ton kra different nkrabompuni mantem de ma yen na ye bisa na ho nsem kakra kwadwo wotimi nka nwumrei mama wadwo amu akwabo Ejo so many aba me da fon pa cha pom ti saying oh yes I don't be able to now so eradicate ya wa ha senum ene day na yenya nte yese isi no wo mo hwe na ballot papers no wonom etimi acheche na nkrampopuni mantemo ena yese hyase e wo ho sen ena na enema city yese dwumade na etimi ba so a well I mean about me that say tell odi ka kan no eye a free and then answer and electoral commission and political parties no ehia ye ehwehwe nkomo bebre fa about warrior edi edim December 7th no na nkomo ni bi e so far candidate ni bi na omo so say ehun be hia say omo kata omo de aba na ye be clear omo eye ekradonko party no eno no na koba say ya disqualify party no e koba sa no na say printing na electoral commission eye no so omo hold on kakra na commission in the political party is here no don kama yeti ase ne say ekradonko party ya disqualify no then so brama mini efi mu no na 90% of the ballots no they are printed
nti no kakra na aka na hu behia sɛ commission ni bɛhwɛ ama printing houses ni nya apprenti na ehyehyɛ o metima ayɛ ne sɛ maame no ɔmo ntimi nyi ne fonyi free ballot paper no so na emom de ɔmo bɛyɛ ne sɛ kɔto amala sɛ obi tuma maame akura dɔnkɔ a ɛbɛ classify ne sɛ ɛyɛ rejected ballot na ɛno ɛna yisi ne hyɛ sɛ kakra na 10% na aka no printing houses no imprinting nti efiri ɛnɛ ne ɛnansa ɛna ɔmo aprinting ne nyinaa na yisi yɛ hyehyɛ sɛ ballot papers in Ghana bɛkɔ various regions na ɛhyɛ ase ɛnɛ ɛwɔ Greater Accra na ampa no ɛnɛ ɛbɔ ɛyɛ dɔnko baako anaasɛ ɛbɔ 1 PM no ɛna electoral commission ɛkɔ ɛyɛ various printing houses no ɛkɔ ɛyɛ a ɔmo kɔ lidi ɛyɛ police ɛne security agencies no ɛne political parties rep ɔmo lidi ɛyɛ ballot papers no straight to Greater Accra police commander ɛnɛ amene o ka sɛ Greater Accra abatoɔ ɛkrataa ne nyinaa anaasɛ ballot papers ne nyinaa akɔpie mu Greater Accra police commander gyina home atwɛn sɛ December 7th na anasɛ special voting da no ɛbɛhyɛ ase na ɔmo ade akɔ various police stations na akɔyɛ abatoɔ no nti wobisa me deɛ ɛnɛ Greater Accra deɛ no akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ police command. Kwajo maame fa wo nsi ase nom Nyankopɔn yɛ adom na yɛbɛsa aba wo nkyɛn bi ma sɛm bi sɛ bi wɔ hɔ a yɛyɛ ne saa wae. Bɛsɛ da wase. Yada ase papa ye nua bema Kwajo bafo na ede nkrato ye efiri nkrampopu ni mantemu ede ema ye no afe ye bɔwura mu ewo German North mesini mu ewo Bro mantemu ebusia seketia kwantwoma eye kuro ba akoya ehye German North abato mpeso ya no so na meburu ye wo won so atwere won sen ede gu MPP abanyoko mpanyimfo so se wanhwe no wanfa chopai mu odu amfa mre wonum ni tichiru ene nananom ewo bɔhyɛ bia obɛhyɛ wɔnom ya sɛ sabre na ya nkwase abɔhyɛ na in fact de ebe tu wɔm no enya asɛm ketewa na ɛyɛ mmɛbono no wɔn kandifo ɛyɛ Yero Augustine asuma wɔne yɛ twetwe nkɔmɔ ɛma wɔde nsɛm sɛ ɛbɔyɛ enanwe e baya nya ne bɔne so ani bi nkɔ de bi ameka ɛsɛ politics ɛni tura sɛm bi ɛni kura no we are politics a ija kekere no from ha wo koso no a gabu bia ni ho secretary se be enu mutie mutimu yi yama maye obi sabe bia jama no fira ha na e bantima bia do se na bani na ebe bia meka di Islam because amanyose e di bani so bi ta go se wo di machi bia mama fo hu se die odi na ti no wono so obi be hwe na say ah no wi anka Eusia ye kɔ ensem foforo na obai bi a wono nso woye nyame nipa lady pastor ya ye friend Phyllis Champon Ado na oye Ghana ni ya ebase ye nya doye nso so a wodi mu ntintima pa ya bribia no ne nsa ye ntientia ewo mobrofo so na wabone sese ewo United Kingdom UK ewo ena wotie wano so aya doye ede ama eye Presbyterian Primary School ye no ewo tepa ni nyina ne sese be ya adesua ho nsem no ebetimi afa ne ntampa ede efra eno nti enwoma ahodo books crayon pencils sharpness ahodo ne aniema ne akade ebetimi aboa ama school semetimi akoye no ni nyina bi eno aboabo no a ne bo no esopa wode abeche school yi bra wode niema no emma no botayenti a enam so woye sa adoye ene ade fefei wode mu nkyeremu ede mai and may share the challenges and go through and I think about how hard it is for parents so we do Babico school or Beshe Square career or better Dianiamano only bimpa you quality unkwana otia okay but to oba also the medical school you have to provide for the child and it's very difficult. Mr. T is something I said and I pray specifically for London Kola to go back to school now go back na Yamagada Amafoni Abompai from Kalano so Muko school they spend a long time in the school most of them daily now the teachers will have the heart to help the children to get somewhere. It's not just that I have to do something physical for the children and to support the children as well. I'm not for
Lady Pastor Phyllis Champon Ado and Ebusia Yokotie no ne kasa no assistant headmistress ya wono so Watepa Presbyterian Primary School ho Madam Margaret Frimpong Ojina wono akasa ne headmistress anemu Madam Emilia Yvonne Emma wode aseda rempimo siedu ene de ma Lady Pastor said ye waye no wani sopi Asanda musunsi from by because of Emma ni busheni na amabe ya brese in fact mama ya nwa dwie na me onhyira mfaka na Emma me kan say ya dey so say ya niema bi a ebe hi ama niema dey hie bo ya ni bai je wa uni bi na e ko ba ku na kire mama di ya kan na bo so wa so da kan bom na Abusia fe ye remo ewo akenshi business executive for enso ediemo na wo hwe se ne nneema si kwana wo kyerɛ sɛ asɛ aban no ɛya ye wonom ayipɛmu ɛwɔ nneema pii ho ntene wono de wo ka kyerɛ aban ne sɛ adaroma wo pro didi anwam so edidi ntene won hwɛ ɛma ne nsa ɛnso mu nyina so bi sɛ bɛya won so wasetene mu ɛne wadwadie mu titiri no obenya hweka na wanya omeye ɛde ama wo mkra ɛne wonom adwuma chairman edema Okenshi business executive Yoro Ebenezer Apia esemu ntremu ya wode mayen Okenshi executive junior progress it is possible you never be and go for them big aka no and that can see Okenshi executive union na so Aba Betinasi. Now you find by Yinan said they are businessmen and businesswomen. You want Okenshi. Now I get back one a happy kakra and he said, Akipia Abai Bayansi say piano. O say Okenshi for no part of Okai. Eti Abai Bia your policy Bia or come Tati Abafo Kai for. Now so Okenshi Aduma Yawano. Yachamu 20 ebi na Abafo Kai. Me wana. Enu ti afi we ya de kan ho Okenshi. Okenshi edwadifo ma ene emema ye wo ho ene waka won ho abom se ekuo ya enen na wopa won ho ntoma first lady second lady mum ma me Samira Baumia wone ne dom ekopie mu ewase nam sa yosuntini chairman edema ekuo ye Ebenezer Apia wono so no wode ensem sa no etimi etu edwabusia kwan no ewase de ekura na ya ne kowie waboboa na hase nom ena nwumre no osia brem kase no ye de esie yemfa sedama ye rasante ebo Benedict wo yesemfo sa so na kuku Veronica Jando eboa yen akosia